Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşavanın heja bi kadru kıymet. Xwedayê Teala ji we razî be. Xwedayê Teala îşê we li hev bîne. Xwedayê Teala huzûrê têke mala we, sıhetê têke canê we, bereketê têke malê we. Xwedayê Teala li ahîretê ve têke cennetê, li cennetê jî ve têke cînarê Hazretî Resulullah aleyhissalatu vesselam. Gelî temaşavana sınava üniversitek öğrenci dikevnekê Beylî bû. Îca tahminen 3 milyon û nîv însan ketin sınava üniversitê ana li panê xwe dinêrin, hinek jê kêfa wan tê, hinek jî ber dikevin. Çünkü hindik çêkirine ne şixulîne ber dikevin. Îca sınava üniversitê çi ye? Sınava üniversitê wextê li mektebê jî însan ku seviye otisîne dersxane jî mekteb jî dibe wê çi bipirsin? Dibe wê fizîkê bipirsin, kîmya bipirsin, Türkçe bipirsin, matematik bipirsin, coğrafya bipirsin, tarih bipirsin. Beyliyek wê çi bipirsin? Beyliye. O kî çiqa pir çêke li wê gorî wê pan bisîne, sıralama wî wê li wê gorî were mesela. Îca ê ku pir şixulîn, zamanê xwe danserê li Sûriyê berê nêher meseka çi pirsîne, li meelma godarî kirin, ewan kar kir. Îro ana sınav Beylî biye mesela tıp fakültesi kar kirine, em bêjin mühendislik kar kirine, diş hekimî kar kirine, öğretmenî kar kirine, avukatî kar kirine vesaire. Ama ê ku kar nekirine îca pir ber dikevin. Ê ku kar kirine aile wan jî kêf dikin. Xweşkê wan, birayê wan, mervê wan îca dibên wela filan kes tıp kazanç kiriye, filan kes hukuk kazanç kiriye kêf dikin. Heqîqeta yekî mervê jî gava eşkî xweşik bike kêfa meriv te. O xera jî here meriv ber dikeve yani. Îca ê ku ketine sınavê teva jî dîtin ki heqeten wan tişek ku dersxanê digo, wan tişek ku mektebê digo, eynî wan pirsîne, tarîhê pirsîne, coğrafya pirsîne vesaire yani. Eynî ew başka jan pêçikî ne pirsîne. O heqî kesî natiye xwarinê. Kî çi çêkiriye ew e. Adêca ê ku qazanc nekirine, qayîb kirine, ji xwe pir ber ketine. O vê çend roja jî moralê wan pir xerabe be. Ew ê ailê wan, diya wan, bavê wan, birayê wan ew ê bifikirin em ji sebiyê xwe re çi bikin. Ew ê ji anda bipirsin dersxana baş kîja. Tabii herkes gorî maddiyata xwe. Em meelmê xusûsî bigirin bire were malê dersa wî bide. Kîja dersa qîza min, korê min zayîf e, lê gorê wê xebat bikin. Îca ê ku qayîb kirine, sola dünyayê nîne wê salkanê wê têkevin sınavê. Îsal wê bixebtin, eger xusûsî öğretmen, eger dersxane wê salkanê tekrar têkevin sınavê. Ji binî jî qazanc nekin em bêjin ki Xwedayê Teala Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Er-rızku alallah dibêje. Yani dibê rızk ez didim. Rızkê me Xweda dide. Rızkê me üniversite sınavê nade yani. Gelek insan üniversite sınavê kar dikin, üniversite jî diqedînê bilmek di dosê dîsa boşin. Bûyî nan kar nakin. Nan bu Xwedayê ye. Adeca gelî temaşavana em vê sınava üniversitê ji xwe re bikin mînak, em bikin sınava axiretê, sınava mahşerê. Çawa sınava üniversite beyliyek wê çi bipirsin, sınava mahşerê jî ji anda beyliye ku wê çi bipirsin. Xwedayê Teala 124,000 pêxember şandiye ser dünyayê. Peygamberê ewil Hazretî Adem biye, Peygamberê paşê jî Hazretî Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem biye teva tebliğ kirine. Ana wê sınava üniversite me çi bipirsin, sınava yani ahirete, mahşere ve limeje person, roje person, hacı person, zekat person, hakkı cinara person, hakkı aile person, hakkı de baba person, hakkı hayvana person, hakkı dua person vesaire vesaire vana person. O hakikaten ji hatta Resulullah da hadisi o da bazı gerçekten ki vana hizmete person yani teraziye Xuda heye navi mizane khira dıkın ali ki günah dıkın ali ki le görete tartmış kirini. Xuda Teala Kur'an-ı Kerim'de
Dibecek ki euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a. Ki çipke şer'avey. Ayet-i gidin da dibecek ki euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Femen ya'mel miskal zerretin hayran yere. Femen ve men ya'mel miskal zerretin şerran yere. Ki kandere zerre kiji hayre kiji bike günah kiji bike liboşe naçe. Te yazkirini ati kurakib ser meremene melaiketin o roca mahşeri te tartmış kirini. İca sistema sınava üniversite ezinki bazı yüküm kıçavaya gelekece zanın sistema sınava üniversite kiçka pır soru çekenine kiçka net soruyu biminenek insanın edebe olan sedhab işaret kiriye sedhabi embejin deyhab doğrine not hab yanlışın çar soruyu yanlış habki doğru dibe şu doğruyu tevdik edin dikeve bine sıfırı bine eksi puan desin. Henek insan yani çil hab soru çekini her çili vici tev rastın. Adecal mahşeri çavaç edip el mahşerici khayre me gunay me ve tartmış bikin embejin 7 kilo khayre 5 kiloji günah kefa merti mertebe tamama baş halbuki iyice hakkı insana maye ve insan yek vere be deyne mene dayemin ve yek vere be vele boşu boşuna mı haber daye edne be vele çera mı kire edne ve kete diziya bahçem diziya khiyara ve hayvan becavlal mı istiye ahire işte ti istiye birçi istiye ne hoş mu ilaç mı ne istiye vesaire adayca hatta Resulullah diye müflis kiye müflis evekül ber teraziya Rabbi alemi ku khayri bi dikadin ka khayr naminin günahı diminin ku pişi günahı diminin tekrar insan tedbi ya Rabbi vela dibe deyni mile ne damin ica Huda Teala dibe tici günahı ko bedevi müflis eve ica meril ve dünya dinere öğrenci başarılı öğrenci cihat edinlerin dibe mesela vançı kiriye de pırsın de çava kazanç kir mesela vela dibe az roy de saat şkolim el van kaynak şkolim mede işte internette de falan hoca dersden milvi godari ki vesaire. İca geli temaşavana belki anha emre mey paşi be. İro belki senava mey maaşere ders peke emjili zaten mezin beniren zaten mezin çitkin. Zaten mezin çitkin. Zaten mezin car ki avula yuş kufranakin. Vada de be Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Na'letallahi alel kazibin. Kif rabke na'let le veren na'let lanet li şeytan hatiye. Em derz veraberdi. Em dürüst bin. Em lmejahu bikin. Em rojiyahu bigrin. Em hakkı insana bidinman. Em hakkı hayvana bidinman. Tiştek Xuda goti emi bikin. Em zaten mezin binin. Lazım zaten mezin rey nişani medane. Eviyek ede diya gelo kandik em sersebiye xud dilerizin. Em duyunca bu kadar bira doktori kazanç ke, bira mühendisi kazanç ke, bira efendim bira avukat, bira kureyim, bira muallim, bira nizam müfti, bira qazi. Gelo hayal me sebiye me bu ahireti ji hayat tineye. Sebiye me lime iştkin. Sebiye me roji digirin. Sebiye me hayal ve hakkı hukuk hayat tineye. Sebiye me dürüstün ne dürüstün beriya tev yani. Çıka bu sebiye ko emanem dedin sınava üniversite, sınava ve dünyayı jibuna xwede em hewqa jî önemê bidin jibuna sınava sebiyê xwe axîretê. Sebiyê me keçik ero tazîne ya girtîne. Te dibêjî yaw de dibe genc Seyda Xulamet me de genc emrê 20 salî. Kuro emrê 20 salî nîne bira li mêşke bira xwe bigire dar gava terbe dite ve gava eşk be nate we. Van sebiyel maşeri ve qirkama bigre na bejin babu ve çma dayo ve çma rea ras mer ne goyani. Sebi mel mejna ke xama menine ya xama menine yani. Em toplu mejna vela kure mel mejna ke ya. Giza mel mejna ke. Ama aynı şekilde em toplumu em bejin vela elhamdülillah sebiye mel mejtkin elhamdülillah sebiye merojid girin sebiye franakin bra kefa mevere kefa me. Be ibadete kuşrabi alemi radıkın bırak kefa mevere. Em jî günene sebiye me jî günene. Em ve sınava üniversite şura bikin minak o em ji bu ahirete bişxulun. Gava kul ahirete em qayb bikin maazallah. Agire. Cehenneme telafiya wiya ve dünya jî tünneye. Carka ne em hewten ve dünya. Hadi carka ne em batna ve dünya tamam. Me baş xebtiyana jibik me kar bikin. Vallahi telafiya witineye.
إجا ونتب من الدخير وخشيدا ونتف أمانتي خدابن از هیویدارم إن شاء الله تعالى أما فيها بكن مناوش خورا جبناكو أم بربريا راستار بمن الدخير وخشيدا